Telefonoi Technospark 20 Pro va iPhone monando. Вот ранги сафедаш, ҷойзаро наштаибси, колонка iPoyon ва iBolo дорад. Экранаш бошад 120 ГГц Full HD плюс кор мекунад, 108 мегапиксел камера основной, 32 мегапиксел фронтальный камера ва Mediatek Helio G99 процессор дорад, 33 Вт бистра зарядка, 5000 мАч батарейка. Ҳозир ин телефоное ки дестем дар амиҷа ҳамаша обзор карда буромадагем, дар лента ҷои ҳозир мебурорем. Метавонем тамошо кунем видеои калонна. Иш бошад телефони Infinix Note 40 Pro, памяти 856 ГБ, ранги сабзаш, ҳам дизайн дорад, бо чехолаш бошад вообще уда 70 Вт турбо зарядка дорад. Ай магазини мо як телефон харидорӣ карде, як та дига подарка аст, бо ҳам подаркои пешина овардем. Дадри подаркаҳо бошад, как всегда, ҳам подаркои пешина, мисол наушникои беспроводной, короче, ҳамачи аст, бо як даиҷа бошад телефон ҳозир аст. Метавонед обзороша дар YouTube канал мо доред тамошо кунед.